gikundi kia gisiasa kia Meru New Dawn nikionanitie kwendekithia mukaririgiti wa kiama kia Nopeo Dr. Julius Mbijewe gutwika munini wa ngavana Kawira aritwa gitene kiu ni koti. Bakiaria bari kanisene ya New Apostolic Kamau Ntere Chegembe akiama baba baugite kinya bari na wirigiro ugambi bwa koti bwa tariki 15 mweri Jojo bukarita gitene Kawira Mwangaza. Mwandiki wetu wa Nteto Nicolas Chabare ari na rugonoru. Maendeleo twagira nene Meru County no tutoeterete sustainable development nara twaero mandibuti tunomeni mulungu tweberwe nikerudikiae Oju ni umwe wa amemba abagikundi kije kene eta Meru New Dawn ari kanisani ya New Apostolic Ntere cha Kamau Gembe North. Hiyo roho ya kupewa viatu nimeikataa katika jina la Yesu. Wago ikonekire bamwe ba karata kaba kuthoma abaro etentumure kana gwethiriba kwendekithagia Daktari Julius Mbijewe heo chakanya kamunini wa ngavana kaya kwethira mutumento ithinkia akanyo muma kia tariki 15 ngavana mutumando kiete na nyumuma ndipute ngavana Mbijewe na ato yere ngware gutena roi kureto atea Kamau kankwendo kwira waya tatia Mbijewe kankwendo akikisera roi kwa mantene gotwana roi ntoro yonde twana roi bokeli nyaruma bogeyo gasi ya Meru County roi gotekia rego ya naga mao gwimarimira mutanote nwe Julius Mbijewe babu uri atwa nabo mudarimira bona deputy babu otegona nabo bobwe tendra kita sini daktari we doctor ukizoma azomia kajira no gwiba tuge mudani Meru tegozano illiterate rengi keba zelezi totezani illiterate rengi Meru atongoria baba gikundi kia Meru New Dawn bari amwe na kinya atongeria bangi mwanya ibonekete bakitharikira Kawira Mwangaza bakiuga na remeto ikaunti ya Meru na kwogunetere tariki 15 hebebere buru ituije kure anto bari guko baguchwa itenti uga ibao narua na baguchwa ite binene bari abate kwenda Kawira ana nekenda beja kurwa na Kawira 2027 John toiba gukira gitekie jegembe gikaume gembe atende kaire na ito kenda murungu orore kiao na kana ka Meru County tariki 15 mwathani atwithiru kiao spindiere na miriye gachagwa mathira spindiere mwena mirimuti kwa spindi wewe no yato kwenda kuona yana meti Kawira tariki 15 na meta papa ibo kwenda hapo tekwenda the President of the Republic of Kenya. He was very willing. Nanarenda kurutaniria ngwe na muntu rakuiba na kwenda mutethia. Na ndiake akwenda na kwenda Meru yetabweya. Aki akwenda na kwenda Meru yetethuka kiri utongeri bu na tumukariria Deputy President ura aratarire. Uteonge no twebeberia Kawira. No Kawira utesa Meru bakwana. Oria woni amwaje nzaleri onene. Ngabana no litangwe amwazi. Ndende wotimani. Ndende kare getende ambia tia musara yo amwazi ozeli ondwa kala kwengelo lwakwa. Kelima limogege nyelete ba mutungi kelima limogege to gorinya ba Dr. Bayenya kelima limogege to ire kuvara ukinya mutumo okuiberwa ngano munene atria nkima kelima limogege ke tata chietere kena to yikabirikare aja utigere ntuko 12 na nduko itigere ntuko 12 kanisa ne apostolic ile tuya apostles bari 12 ndene Meru County itawa 0 namba 12 so we get this is it. Halwaji imwendia ora withiritori mwandiki wa kiama kia basi kaunti ya Meru nwena gwetete untu bakonenia na kiama giki akiuga Mugambi Manyara na ebanganie Mugambi Manyara, I want to swear before this altar today okauma kiamene kia basi no geta uri otechoka no terumu ya reconciliation kuma Kamau Gembe North Peter Nicolas Chabare.